Susundan taniliwat sa nusang amuratsa. Ba, bisita tayo nga masayaw sang kuratsa. So, sering panira, bisita na ning papartneran taliwat sin mga sering panira. Kung naral sahon, mabukat. Anamon, usa nga barangay Kagawad, among papautrong pagsayaw. Mabukat nila din eh. Diri lang kay sering nira, ayaw lapag. Kung nanong kabukat. Okay. Ipapakilala ko, palakpakan ta nato usa nga barangay Kagawad, Kagawad Jubilo Ariman, pinadisan sa natong bisita na si Miss Kian Borinada. Maestro Tukar. Lahota lang ano, lahota.
sa maaga